Assalamu alaikum muhterem kardeşler. Bu rubrikam benim müzcez tefkir dip atala müzcez tefkir. Hazırgi vaqtda bizning Stolitsa Islom degan Telegram kanalda xabar chiqdi. Murod Ramzining Qur'on tafsirin hozirgi tatar tiline tercüme etecekler. Mana Dıristanda men büyük kitaplarını kuram. Hazır Kiril grafikasınalarını kuşiralar eski kitaplarını. Dıristanda ol kitaplar büyük bizim mirasımız, edebiyatkarlarımız bulup tura. Men Alarını mene tatar tili, hazırki tatar tiline tercüme etu. Nişik mında yazılgan tercüme etile şek ol. Nur İslam Hazret Veliyullah anın bilen şıgılene. Büyük köp kıymetli mağlumat var olu tefsirde dip yaza hazır haberde. 25 sure tercüme etilgen. Hem ol barşa tercüme bir yıl qoyatır alacak vakitni. Ol tercüme Dıristanda biz kitap Dıristanda bizning tatar mühiti için bir kıymetli. Ama onu hazırki tatar tiline tercüme etu men onu dürüst dip sanamayım. Çünkü şu tercüme etip biz qadimiy tatar tilini unuturga mümkün biz. Agar da qadimiy tatar tili bilan bizning xalqimiz hamanda umtilsa, biz qadimiy tatar tilini saqlab qolayacaqmiz. Ham ol bizning o'sacak ol tilimiz, bizning qadimiy tilimiz. Agar da biz tercüme bilangina şeklensek, mana zamonaviy tatar tiline bizning tomirlarimiz üzülacak. Şoňa ko'ra men şol fikirde qolam. Hem ol tefsirni Dıristanda tırışırga kerek, uqırga. Nişik muallif yazgan o qadimiy tatar tilinde eski imlada bir nişikde Kiril grafikasını kullanmışa. Ol bizning biz anlarбыз muallifning fikrin hem en kıymetli mağlumatını alırбыз ol kitaptan. Tercüme etilgen kitap, ol özgergen kitap dip anlata. Hem biz şol kıymetli mağlumatını hem Kur'an tefsirindeki birgen Murod Ramzi birgen mağlumatını biz ondan mahrum kalırga mümkün biz. Bik şanıp kalam bu tefsirni körürge, tutup kararga, onu okup kararga, hem özgärişleri qadimiy tilden hazırki tilge az bolsunlar. Hem onu tutup karayasım kile eski imlada okup karayasım kile. Eski imlada bik avır okuysa
Иншалла безнең минем кулларга кадәр барып җитсен, милләтебез кулларына кадәр барып җитсен ошбу тәфсиребез. Һәм берничә сүз әйтәсем килә. Ошбу тәфсир 700 биттән тора. Мурат Рәмзи язган аны 1927-30 елларда Кытай Чугучак Кытай шәһәрендә яшәгән. Хәзерге вакытта ничек алдан әйттем инде 25 сүрә тәрҗемә ителгән. Күбрәктер инде 30дан яки 50 сүрә тәрҗемә ителгәндер, барысы тәрҗемә ителмәсә. Менә шулай без күрдек. Мин күрсәттем сезгә аның битен, китапның битен. Иншалла кулыбызга эләксә бу китап, бик әгәр дә файданы тапсак бу китаптан, дөресен дә демәк Мурат Рәмзи үз эшен эшләгән дигәнне аңлатадыр. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Без рәхмәт.